wendo na weregero bwako wina ugoro bwega muraithirio mwega wa Meru Tv arakuonde uri kanko ate ugeni kiri metha yetu ya nteto na kiri nteto tia Meru Tv ugoro jako marito kambita Damaris Kaburo Minyori na tukiambiriria county ya Isiolo nyuma ya kwithira ina nkuchano mwanya ende mitaratara yemeru neki kiri antu baraba gutonya county Isiolo mitaratara ire babatire kwithira bakithingatira na kethira tiu bethira bagicoka county ne chiao Elsie Mutegi na chona njire kwinya Kiaria sisi Isiolo Central Benson Kosgein ugete kuna bata ya geni baraba kwa ya kuma kaunti chingina kwa ya kaunti no ya Isiolo ibabati kuthingatira mawatho maramari kaunti no ya Isiolo kenda wagagia bokaria bothira. Nyinyi ndugu zetu wale mnaishi hapa wapi sa Isiolo mupatie masharti ya Isiolo. Ndugu zetu wakitoka Samburu County wache wakuje na wafuate utaratibu ya Isiolo County. Lakini nyinyi mkiruhusu jamii wale wanatoka jamii yenu wakitoka Laikipia wale wanatoka Samburu County wakiingia Isiolo wanafanya mambo mabaya wanarudi, nyinyi ndio mtabaki na nini? Na lawama. Mtabaki na nini? Na lawama. So ningeomba mzee Francis tafadhali utusaidie. Amwena boboe sisi Kosgein ugete bota atongoria ba Isiolo gotire uthuku kana uthubari na buna ageni baba endi gutigera mawatho makuthingatirwa. Tukatai watu wa Samburu waingie wapi? Isiolo County. Lakini wakiingia wache wafuate sheria ya Isiolo. Kwamba sisi watu wa Isiolo tunataka tuweke nini? Amani. Wale wa Laikipia wakikuja tunawakaribisha. Lakini lazima wafuate masharti ya wapi? Ya Isiolo. Kwamba Isiolo tunataka amani. Isiolo iko na chami mingi. Lazima tuishi nini? Kwa pamoja. Akithirikire na ugitetagariria kiwatho rikathukwa kiri baraba kuna watho bubu. Na sisi hatutasema mtu aondoke, ni wa Kenya wako na haki ya kuingia. Lakini wakifuruka amani ambaye iko kwa jamii mingi ya Isiolo County, hatuna budi tutakurudisha kaunti yenu uende upigane huko. Hiyo hatutapembelezana, lazima iko wazi. Sawa sawa. Kuma kaunti ya Isiolo ngiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi na kusao the imenti mutaratara jako ujurania saini tia kulita governor wa Meru Kavira Mwangaza Gitine amwana MCAs kana kutharia county ya Meru ende ichiwitite na mbere ntere Jeff Gituma na chona njira enkinyaniru na jumu taratara jo kuthurania saini cia kweberia thirikari ya kaunti Gitine ni jwambiritie ntere cia South Imenti ntuku ya narua ni are kuringana na baraba kuthurania saini iji cia ng'ana ngavana wa Meru hamwe na MCAs bakethira bakiuma itine biao. MCA aruga ngavana uthuki ngavana akauga ni MCA uthuki twebania bonthe ora mwega achokue bogwetekaneria u antu bamberetie kuthurania signatures cia County of Meru County na batu toyo mwananchi wa South Imenti itugwatanirite na ikundi bira ibangire bia gwa twamberia kuthurania signature kenda twita kuvunja Meru County mbuge kira nkuromba ngavana wetu Kawira Mwangaza ni atuikeria signature ici ge president nonto nowe na rotha rwa kugitathia rwa gutuikeria cio wona twasaina kura ngiri 78 10% ya kura cheto ya kura 780,000 kwa wona twasaina president atena bwa kuthithia ikuthura commission ewe na euge ekubunja assembly bane mieri 3 kwithe gutena muntu kure ichokerwe tonenkerwe ngavana na tonenkerwe MCA bange na bara bane bwegwetekeria u kuringana na kariba guntu guko bariuga bakaeja na signature ciao nontu gutingo giithirite kenderea ja kaunti ya Meru kinya nyuma ya thirikari nene kwithire kirekeria mbeca kuma kiri thirikari nene monka ki thirikari ya kaunti ya Meru na ngavana Kawira Mwangaza akengerwa CEC members na akengerwa chief officers otengo geriteka na mwanka thaiji inya irababweri kwetha bamukorokeretie budget ya gwita ngoge supplementary
ete komba gwiteka kwa watweterete misara etomba kurika kuringana na abangania bauntu bobo bariuga bo batikwewa mbeca ni thirikari iriku kana iriku ende abakwenda gutethia mugongo jwa kaunti ya Meru. Pia Governor Kawira Mwangaza. I want to repeat that. Process ete Governor Kawira Mwangaza. Let me repeat that. Process ete Governor Kawira Mwangaza. Process ete ya mwananchi. Na civil society by here to help the mwananchi. And the baba kugai mama kuthithia process. Let me tell you, it is not Kawira Mwangaza doing this project. Kiri mantu jege rwangiro ithurano rwa IBC antu baba ni bakuri na bo bakuga endelete nara uria nantu batu bagitambe bakimisiridaga wananchi wa Meru County bakira wa kinyabwa sinikija sini kuthuranwa kana antu bagutambe usaina bakiuga bakwenda county ya Meru yaraganwe twambiririe kiumpia kacoke ndene ya ndebe barerwa gutebwa ni urongo burio propaganda sikathiuga ikiuga IBC eteo IMBC ete in president to keda commissioners ba kuba kulitangoge era mtu akirotio ni chairman na chairman yake akothwatio ya ku IMBC ete kulitangoge kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma nakyo gikundi kimwe gikumenyekana ta Maua Lions Club antukwerware ikiathikite watho kana ugebwa rais bakwanda miti na ikethira gikianda miti 10,000 kiri cukuru ya Kiegoi primary na kinya thokone ya Kiegoi waba muriithi enacho na njira nkinyaniru kithirikari kiragi kumekira Lions Club ndene ya Maua Town nikiandite miti nkuruki ya 10,000 meri 6 iria ithirite aria baugite ni batonyerete na gwitaniria na mwito jwa president wa Kenya William Samoei Ruto. We as Lions have always been in the forefront of nation building activities, and any initiatives that are taken across to us by the government or by the national counties, we always support these initiatives. And tree planting is one of the initiatives of His Excellency the President of this country, and we are fully supporting this particular initiative. We have more than 1,700 Lion members in Kenya, and each and every Lion member has been asked to support the tree planting initiative and plant as many trees as possible in and around their areas. Nandi narua tukwejete twanda miti mwito jwa President Ruto itwande miti mingi sana na batu twe Lions Club for the last 6 months itwandite miti buroki ya 10,000 in schools, police stations, private areas, public areas. Bakiaria bari ndene ya Kiegoi primary school ire ndene ya Igembe South ntukwena arua bandite miti ya matunda iria bakuga ikekuciria muno ana basukuru nontu bokwithwa ikuma bya kuria na nyingi ikethwa ikiretaga gukuciria mbura wa mwena kurigiria ruo munda yoyo tuwita botanical garden yore atumira kwahanda miti ya matunda ira bukomekethe na itumi muno kiri ugima bwa mwiri bwa twana na pia tukahanda miti ingi mwanya na kinya ire gintwire kenda kutwika ikera twe ini chukuru kwahanda miti kethire kiona cha kinyana betu tumiga kumenyera rera nikenda batu tukekwithia twina thina ya mpara kana kwache kwa bia kore ndene muno Meru na Kenya iri yonthe. Shughuli ya huduma ambayo mumefanya na bila shaka hisani yenu itawanufaisha sana jamii na wanafunzi wa Kiegoi Primary School, na kwa hivyo tungependa kumpongeza rais kwa kuchukua jukumu na kulitimiza. Batongeretwe ni gavana wa Kenya wa Lions Club. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe Maua. Nawe Reverend Mosimi inweo kanisa ya Marimanti Methodist bagwatandite na Emmanuel Kibunja wa Matakiri inwe chibo wakuona ithirite bakiuria achiari bethire bakikuria ana na njira ya kikanisa ndagara waigona enachio na njira inkinyaniru.
Reverend Mutweri uri murugamiri wa sakete marimanti kere kanisa ya Methodist akiaria na ugete kagitani gakaturikire mambura mantano aceri bagwate mutigo wa gutana na Gikristo nonto ana bakanengero mataro mara makabagoria bwaga kimuturire mono kugwatira githomo na gutwika antu bangerekana embega kiri mugongo na nguruki kanisa ikethurekere itherio theru bwana baba kagita karabari nyumba ndirotanire teara tukuirana bara tukabaiga amwe itukubarutana mituwe mega na itukumanage no we ukuya kubariria na no gukuruka kiribo na imbio akwegwa lakini rira gwathi gwaiga mwana oro akuara nyomba utimanage bara bakathungira nyomba enu na iroka aruterwa DC akiro bagu atira gwa kiro nyuko kari mantu monthe akiombirwa lakini atu ino ara tumwathaga buraka aya muchie ari mwana na mwana kwenda kuthoma nontu kagitaka no mwanka muntu egwe muthomu te muthomu atutenjuki na atiumba gutetheka na tanjire moya kujurithia mubango yo gukurithiria ndaka kanisani na mubango wa kubanga gukuria ndaka cietu na tutigo kuria DC twikuriana so tio tugaba kuriria kama tungu tariki 21 itukuria antu bonthe bara bena twana tu twakinya kiwango ekuba turetere tukabakuria na tukabathomithia bwega mantu ma Gikristo mamuturire na professionals na kinya career guidance tuketha tukirutha no tukaini vovo professionals bara twina bondeni ya locality yetu na kinya kome kwa ndi itu tayari haraka mtungu school for the deaf no tugakuriria twana twetu ni tukuria bareto nogo bareka na buku ngemeano utikaria no timanenji lakini tio twakumanenjira mwana waku bwana twagocokeria ndakendo akiaria gurura gionto geke chibuga matakiri bwana Emmanuel Kibunjia ekaringana bora mtu akwenda tradition lakini ni otomira daktari no daktari baba otanira nto kinyantura na ntugino ko gwindi twaromba lakini okaomba muno embrace ntano ino antu bakuruthirwa kanisani nontu kwina mantu mengi muno bakuruta nontu no reta muntu ukiuga na itha utandira mucie akwathira mwana nae akwira ndakaitira wetira na kaba kinyo kathina kanisani ukatha mantu mega na kuthithania na nthiguru kuringana bora chencetie ke reporter Meru TV kuma gijiga mbunge kya Tharaka kaunti ya Tharaka ni thiri tokambita ndagara waiguna nawe Margaret Ikiara nwe munene kana nwe mukarigite wa gikundi gya Sifondi Kenya gikundi gya ntanira na mugambo ibaithirite ndi bakioya ana igana ria bathatu na kubaritana woru bura bumana kiana ntano ciari na kuruki kuatanira na ciari korwandwa kuinga na kumeneria buru ntano cia mwana omwari mukiri nkonja enacio denkinyaniru Kaitaka na bariro dharura ya December ende Sifondi Kenya barani ntanira na mwambo iretongoretwo ni Margaret Ikiara ni bayukite kanya kakuritana na ba mana ya kithomo na utirikiria ntano cia na bari muno ira cithirite yititho na mbere ntere ciembe ira Margaret yakuwa ntobo butina itumi buru ana baba tukubaitana mantu ja maingi tukubaitana mantu ja ntano ciare ciongwa niki mumiro atana mwana omware ni mbie mitaratara ikwetherwa irio na niki tumi na aru rotano mwana omware rwagire maana number 1 rwagire maana no tuba kwethirwa kithomo kia baitana wa gitaina maana muno injire motwe gukuria mwana lakini na arua twina antu betu twina masukuru twina makanisa yayo kuria na baba kenge nakio ikumanisha mwana uyu nathitherwa thuruma rira kugito mwiri jwa we ikwethwa na kumuthithia thuruma enene irio batu tugumuitana na mugambo tutenda kirunya nikene mwana uyu ethira ai mwekoro mumeru ojori kabisa imwekoro mumeru tani kira kiatetani akikirunya so ankauga atire aciari beto barabare bagwate rutano ibetho bakimenya ana bato etho twenda babakira ngondu ana 113 ka egana na 13 tukenderea kubathingatira tukenderea kinya gwita aciari bao nikenda twethurwa twena urumwe nikenda tugeria kuthiria ntano ciare Meru yetu joto Meru yetu ne saitawa ere imwe ira ciena ntano ciare twana ya nare 13 bara woni chief senior chief na assistant chief bakwa bele bara trombete ndi kwede tukathuranira na bau kenda baita kuritanwa bachenchwa na twana tuturi awateka mbaka tani twana ya 13 twana ya nare 13 113 ngaos uteka mbaka tani au na ntano ciare isiapitirwo ni wakate
Oriu kiriana barabara rikire semina ni bakwa ni bawatirite mataro kathumba rira bakioria aciari kabamenye kithomo nikio kinetumi na tentano ciana bare rira bakuria aciari kabayana bo kanya kaitakara baigwa semina ya iyi nania kwina weru nturene cietu na batu turi aciari tubati take initiative ekuona ote mtu kuthulumiwa kana kakale kana very sensitive in the community na turi aciari batue ito twicie umuhimu bo kana ka ukaremwa kumenya maana kana kaku kakamwale no tambao we muciari no bati kumenya eshimarera retorao kantu kara kuwa mwana orete abwethirwe katena maana itare a digital kadho ekundike kya sifon no ntobwango erake komba kwethirwa kekerita ekwethirwa keketa na rebeto na mugambo na komba authority na manto mainge no to na life skill iras komba ototethia kumeanatia to komba solve the nasiato ndene maisha yetu sikomba authority na manto ya mainge kuhusu nyanta no siarira sia kilokero ikaita siatonelia kithomo ikyo kiabata na kikomba authority na umuhimu bwa kithomo alafu renge nkosokeria nkadho asiari beto no ntinya boto opportunity yetu aeta ombeni kuthoma o tano steko buke mwana mware bibi kobuke kithomo kenda akomba uitethia maishene yawe na kirisibo wa Kirangondu Joshua Kabere na kwa ndomiliri tintore ne sisana na bare batira bakosithiria buru na baraba kawacho bakayukirwe talira kiwatho noteka atanwa na Kirangondu itorinducite almost to zero kuga kwetho akweka tika matwele tuthatu tutapambana na wao bikali sana. Nikiripotera Meru TV ndikathelwa wa Kirangondu ande Gembe Central mbeta mukiri onkonja. Biti saku netoje na garon kire alitingo ge badrikare salary loan kire mulichingo ge mushajwaje okrokira kire account the biti saku na to na salary advance loan ogwati aro niji ubata kuthona garanta baina ukarela lunguru wa miaka 5 na interest rate ile ndhimono manyamanto nkroki tuingire obishine sheto ile ya kwena gukano tuingie dhimo krokira namba eje 0701911765 kana 0754911765 kana utume email kile info@thebitisako.co.ke kana kile website yetu yani www.thebitisako.co.ke. The Biti Sako, our Sako, our growth. Guara!